ubuphelele media. Ngiyekhetha inkosi enhle yasebuhleni. Isihlabelelo 3:2. Ngekhumbule esibinini ngogcina nawo mina ngikhumbule sibinini ngogcina abanengi bayongiphelezela ngokuthanda kuthi nawo-ke abanengi bayongiphelezela ngokuthanda kuthi nakuhle kangaka ekhaya le lapha siyakho nawo-ke kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siyakho na igolide lihle alithathi kuhle kangaka ekhaya le lapha siyakho nawo-ke igolide lesiliva lihle alithathi ngiyambingelela abantwana benkosi enhle yaseZulwini. uShembe uNkulunkulu bakithi. Ngingabala obuningi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Unyazi luNkulunkulu. Ngisho ubaba mkhulu akazoshumela ngithini ngoba lokho kwangiphinda nangelila. Ngathi ngiseGibhisela ubaba uThingo wabalisa ubaba ngeze ukuthi awabalise umuntu waseZulwini. Ngacabanga ukuthi akho umuntu ozophinda sukuma akhulume ngemva kokusekhulumile ubaba. Kwasukuma ubaba umfundisi uKhumalo waseNyukhasela ngathi bengacabanga khona uzokwazi ukusuma bengeke ngikwazi ukusukuma. Wasukuma ubaba umfundisi uKhumalo wakhuluma nje wakhuluma ngayo. Ngathi mangisukuma ngihluleka ukukhuluma. Ngithi kwabe kwangiphinda ke futhi namhlanje. Ukuzwa izwi elinjengaleli lokuthi kukhona abantu ngaphakathi esontweni abangamthanda uNkulunkulu. Wathi mayehlala phansi uKhumalo ngasukuma ngathi angazi ngizokhuluma ngithini ngoba ngisuke eGoli ngiza kubaba ngiza uNkulunkulu. Futhi mina ngitsheliwe ngabafundisi nabavangeli kuleli bandla ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngaphinde ngazibonela mina ukuthi uShembe uNkulunkulu.
ngathi kodwa manje angazi ngizokhuluma ngithini ngizoqala kuphi uma umuntu engimaziyo ukuthi uyaphilisa uyasindisa kodwa kukhona abantu abamkhokhobelakho ngathi angazi ukuthi ngizothini phambi kwakho baba ngathi kungamahloni ukukhuluma into engafanele phambi kobuso bakho baba ngithi yena namhlanje na ke ubaba umbhangeli uLuka ayibonkosi ngiyamazi kakhulu nami ngikhula ngibhungwana la esontweni ngiyamazi nje ngiyakhumbula ngelila ngahlangana naye ngihamba ngemoto wangibona ukuthi nawe umfundisi ngama wama wa evenini yakho wafika uvula ngembo eveni wakhipha iti inqwabe engaketi bathi msambe opposite kodwa ngiqonda ukukhuluma kodwa ngithi ethi ayikho enye into ayazi uqinisile ubaba umfundisi ubaba umshumayeli ubaba umvangeli ibona abantu abangamasondo aleli bandla uthi mangabe sokuxakekile sokulukhuni ushembe bese kukhumbula ukuthi ukhona umshumayeli umkhwana sayibonga Nkosi bangabantwana baleli sonto akukho kunye abakwaziko ngaphandle kwaleli sonto akukho kunye akwaziko ngaphandle kwaShembe uma wedelela uShembe phambi kwakhe kusho ukuthi umncisha inkolo ngoba inkolo yakhe iphelele kuShembe ingcwele kodwa ngisho ukuthi lena iyangiphinda futhi lena yangiphinda ukuthi ngiphatheke kabi ngenkosi yamaNazaretha hawu madoda kodwa umuntu ongazonda into efana naleyo umuntu onjani into enganababa enganamama Nkosi yami abantu abazinkulungwane ezinganakubala ade zifike lapha sizilalele izwi lakhe uma esukuma emangenyawo kuthula wonke umuntu ukuthi nje nyaswa bese kuba khona umuntu ongafaka into esikhwameni athi ngifakele uShembe awu laba bantu labo ngathi ngaba abazalwanga ngaphatheka njenganamhlanje na ngiphatheka kabi ngeke ngakhuluma ngingedwa izolo ngithi uyazi khona abantu abangekubona izulu ngelinye ilanga uma khona izulu labantu ngeke balibone izulu abantu ababhala nje bangesaba umuntu abhale nje lapha emaphonini abhale nje ngonyaza abhale yonke into ethandako ngonyaza abhale ngathi ubhala ngento engekho emhlabeni abhale adwebe uthi uma uzulalela ukudweba kwakho uthi uma uphuma uye enkonzweni yesabatha iphume lenqe yasezulwini kusho wonke umuntu athi uyingcwele uzwe kuwe ngaphakathi uguquka uphenduka uzibuza inkosi ngabe lokungcwele ngiyobona ningale kumhlaba olangile emhlabeni ngoba lo buhlade bulapha abantwana benkosi kuhle ukuthi sizinike ithuba njengoba kusho umvangeli sikhole omunye nomunye abe nenkolo yakhe nje nomunye abe neyakhe inkolo athi lenkolo yakhe nayo ayithathe lenkolo ayidlulisele komunye nomunye ethathe lenkolo edlulisele komunye njengensizwa mayisuke isina uma ungakwazi ukusina ubuka lo oseduze kwakho ulingise yena naye uyogcina selingisa wena bese nisina into enhle kodwa ngiqonda ukuthi ngithi yaze yangiphinda lento lena engathi mangisukuma ngehluleka ukukhuluma kanti ngidalela inkinga enkulu engikaze ngize ngiyibone ukuze kuba namhlanje ngisesaba ukuthi hey inkosi uzongisiza uNkulunkulu ngathi mangiqeda ukuhluleka ukukhuluma ngaphaphalaza ngawuthinta izinto ezingafanele ngizithinte ngoba mina ngikholwa empilweni yami ngigugile namhlanje angiselutho emhlabeni
noma ngihamba ngazi ukuthi ngizokufa noma yinini ngoba uNkulunkulu ngiphile izinsuku ngiphezona ngiyazibonga ngisho ukuthi uNkulunkulu ayigoqa kodwa ngiyabonga ukungidumisa uNkulunkulu ukuthi wangithanda Nkosi wangithanda uNkulunkulu ngasathandwa umuntu kodwa wangithanda wena Nkosi wangithanda baba ngasekhona omunye umuntu ongithandakho kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngimilapha edolobheni ngaphambi kwaCheckers ngipaka iveni khona ngihlele evenini yasiphuma lesizwe lapha ekhaya umfundisi yaphuma qedena yathi mayithi evenini yangibona yaphenduka yezakini yafike yathi mabuya yasabona umfundisi ngaphuma yafika kusanje sikhomela nginika u100 kwathi mayisuka ngakhala ngathi kodwa ngicela ukuthi ngingahlanganisa izinto ngikhuluma ngento eyodwa kuzozwakala yona kodwa ngikhumbula ethi ubaba umvangeli ubaba umfundisi wala ekhaya akakwazi ukukhuluma uyabona umuntu uma ufuna ukuhlupha lona umfundisi wala ekhaya mkhulumise ngoba akakwazi ukukhuluma nje akusho ukuthi ngimazi namhlanje ngimazi kusukeni kwakhe ekhula lo muntu lo uyinto enje ngathi mangisukuma ngathi ngitsheliwe ngazibonela mina ukuthi ushembe uNkulunkulu futhi ngakholwa ukuthi lo muntu lona khona mamunye umuntu ongakaphathi isandla aphathe umuthi ngesandla sakhe awubeke phambi kwakhe ukuthi ukhonto engamthinta lo muntu ngathi manje uma ngabe ngizubaba ebalisa kangaka ngizothi ngimthandaza bese vuka lento lene ukuthi khona abantu abangamthandiko ngathi mangisukuma ngakhuluma into engafanelekile kodwa ngikhulunyiswa ukuthi ingaphakathi lami nengqondo yami ayikhumbuli ukuthi khona umuntu ongabothwa umfundisi aphathe umuntu aphathele ushembe umuthi angikhumbula ukuthi umuntu ongumNazaretha nomuntu ongumfundisi lento exobezela umhlaba wonke uzucabanga ukuthi ilambu ufuna indlela ukuthi ilambu ngacima kanjani ilambu uthi mawuzokucimela mawucabanga ukuthi ucima leli lambu usilo umhlaba lena uzowenze njani lo mhlaba uzothini lo mhlaba ungacima leli lambu ngoba eSwazini kuyakhanya ayibonga Nkosi eSwazini kuyakhanya amaswazi ayambona ukuthi uNkulunkulu ushembe kuphela kekho umuntu amaswazi ayambona ukuthi uNkulunkulu ngoba ekhanya izwe lonke leSouth Africa liyakhanya ikhanyiswa ushembe akukho enye into ekhanya emhlabeni ngaphandle kwaShembe noma uhambe uyephesheya emazweni aphesheya namhlanje emazweni aphesheya ukukhanya kunamathele wonke umhlaba ngoba baba lapha khona usengilanda lapha khona ungaphesheya kwezilwandle ngoba umbuso lo yena kuona umbuso waphesheya kodwa mase kuthiwa khona abantu akhulume ethalali phambi kwabantu abayingcwele ukuthi khona abantu abangamthandiko ubaba umvangeli uyababaza umvangeli ukuthi angaze ngikubone lokho engikubone lapha ukuthi ubaba edlula usuku lodwa kodwa kuphuma inkulungwane ezakubala kwezimbuzi kuphuma inkomo ezimbili lezi inkomo ezimbili nalezi imbuzi lezi siphuma ngaphakathi othandweni lokukhomba ukuthi ushembe uyakhazimula uyacobezela ushembe konke lokhu kuyakhombisa ukuthi akukho umuntu ongakakhipha inkomo yakhe akhiphele umuntu kodwa ukhipha inkomo yakhe umuntu ngoba azi ukuthi ikhiphele ushembe ukuthi ngomhla kuphela ushembe yakungikhumbula kodwa bese bakhona abantu abathinta leso sihlahla leso bekhona abantu abacelakho ukuthi uNkulunkulu kaShembe ecela ususe unyazi ukuthi lo muntu umuntu onjani lo muntu lo ngasukuma ngicwele vele ngigcwele inkani akusho njengoba ngikhala nje ngikhaliswa ukuthi inkani ngoShembe kunayo inkani ngiyakhumbula ngemnyaka singamabhungu sinomkhwanazi Nkosi sinabani intoza komkhwanazi ezayisebenza lapha nangu umshumayeli lapha empuleni waye ekhona nezintoza komkhwanazi zazikhona ezazazi uNazaretha sahlala phansi saxoxa sathi ubaba uzongena ngoJune 16 ePhakameni
Sabonisana ukuthi konje ubaba somvikela kanjani uthi mayingena ngaphakathi angaphazami sigcwele inkani yokumthanda uShembe yokumazi ngoba esala lemathunjini omama bethu bazange bazaphuze ngisho isikhuthaza bazaphuze nje amaphilisi basiteta basigcwasa sahlala eswini zabo basizala ngegama lika Shembe akaze side muthi akaze siye esibhedlela akaze senze lutho sakhula sikhuthwa igama lika Shembe. Lase sihlangana sikhombisana bonisana ukuthi siyasenza kanjani sithawu ngabalula. Ukuthi asithenga ngocelemba. Asithenga ngocelemba sigqoke iNazarethe. Siyongena ephakameni ngaphakathi ephakameni. Sibe ngamaNazarethe nje akhona. Abanye abangayigqoki iNazarethe kodwa bathi base bengaphakathi ophethe inkonzo ngesabatho obaba wayezongena sazoba ngolwesithathu noma uzoba ngolwesithathu na noma kwakuzoba ngolwesibili noma uzoba ngolwesithathu. Sathi laba abangayigqokile ingubo emhlophe bazokhetha inkosi phakathi ethempeleni bathi bayikhetha inkosi baphuma ukugqoka iNazarethe ukuze maba bayingena ubaba kwanti singamakholo singamaNazarethe sonke. Ngiyakhumbula ukuthi uShembe wangikhombisa ukuthi akafani nami akalingani nami imicabango yakhe ayifani neyami imicabanga kabi. Sangena ngaphakathi sabheka zonke ikhala lapha konke iminyango ukuthi uma ingena ubaba siyoqala lapha mangena ubaba siyoqala lapha masikene lapha baba siyoshaya ebisibekelena nayo. Ngoba abantu babesengaphakathi kubo abazi ukuthi silungiselele bona. Kodwa ngikhuluma ngakho konke lokho ngoba konke lokho akunamsebenzi walutho uShembe wakhombisa ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Sathi mase efikile ubaba sathi lwafika losuku lolu. Wathi mayema ngemoto singaphakathi waphuma wabheka le waphuma wabheka le waphuma wabheka le wathi mina ngisangeni lapha kodwa abahamba nami asihambe sedlule lapha. Saphuma nokho babethu singazi ukuthi besibasaphi kodwa izwi lika Shembe labalothe angeni lapha ngedlule sasiyedlula naye uShembe ngoba sasimcabangela ukuthi inyama kaShembe ngathi limala ayibonga inkosi. Kodwa lamagama lana wakhulumayo ngakhuluma lekutheni ngiyababaza kakhulu ngibabaza into engeke ngikwazi ukuthi ngayibabaza ngithini ngayidumisa ngithini ukuthi uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu ngempela. Ngasukuma emva kwababukhumalo ngasukuma ngakhuluma ngase ngithi anginawo amagama engawakhuluma ngizokhuluma amagama amabili nje. Ngathi ubaba ngendlela uNkulunkulu wami ngendlela abalisa ngakhona ngendlela asho ngakhona awazi aphakamisa ikhanda athi omunye ngiyambona nje ongizonda kodwa ngimkhombe kodwa akekho namhlanje. Ngakhuluma nginesibibithwane njengoba namanje khuluma nginesibibithwane sokusho nje ukuthi phakathi kwaleli bani thina lapha ayithula ake nisho phela thula ayisho kancane thula thula ubuke lapha ekhaya. Usefikile uThixo wethu umkhulu lweziboshwa thina njengoba sila kwathula ubuke ayikho enye into esinayo alikho enye ithemba esinalo ngaphandle kwethemba lokuthi ithemba lethu unyazo lwezulu. Ngasukuma ngathi angikwazi ukuthi ngizokhuluma ngithini angathi ngizokhuluma liphi igama elingangenelisa ngase ngibuza into eyodwa ngathi hawu kwaShembe azikho enye intombi kwaShembe na. Ngathi umakoti abekho yini kwaShembe na. Ngathi uma ngabe ukhula sekuhlangile emasimini kuyakuyalo amakhosikazi kuyalo makoti ukuthi niyabona ukukhula lolu ningahlabuli kodwa hambani fweni usiphune intombi zingene ensimini zingahlabuli siphune ukhula. Ngathi intombi kwaShembe azikho yini omakoti abekho yini bangasiphula olukhula lolu okuyilo lethu babalise kangaka ngayithintela ngathi ngiphuma phandle kwakhona bambuza bathi usho ukuthi ukhula. Kodwa ngisho ukuthi uma ngabe kukhulunywa njengoba ethi ngiphatheke ngalendlela ngaze ngiphatheke ngayo uba ngizwa ubaba ethi kukhona abantu abasakhona izinto abasifaka bafaka into lesikhomeni sakhe uShembe.
uphathe into uyifake la esikhwameni usifake ushembe. Ushembe angithi ushembe wazi izinto zingakafiki emhlabeni azazi ukuthi uzozeka into ethile. Bese wena ufaka lento lesikhwameni ukuthi ushembe akazi uyibona ukuthi uphethe into ephethe esikhwameni. Ube nespeed sokungena phakathi endlini engcwele uphethe into yakho. Kodwa ushembe yena wazi izinto ezingakenzeki azazi ukuthi uzozeka into ethile. Ungani laphana kwahlabisa laphana umnumzana wahlabisa laphana kwathanda inkosi ethempeleni ezilipha wazala amadodana wazala amadodakazi phakathi komuntu wathanda inkosi kwase kwakhona enye insizwa ayibuzwa kuthiwa uDavid ihamba yayosebenza yaze yabuya wasebenza lo muntu akaze abuye yaze yabuye lensizwa lena kodwa thinte kugogo uMadlomo umkhokheli wahamba waya kubaba ilanga wafika wathi baba Nkosi yamakhosi umntana wami lokahamba kabuyi manje ngicaba sengilungise ekhaya khona inkabe sengilungise ithi ngenza umsebenzi wakhe idila ngoba ngiyabona ukuthi wafa ila lathi hayi ungawenza lo msebenzi lo ngimgcinile khona into engimgcinele yona ngimgcinile kukhona into engimgcinele yona uzobuya kodwa ekhuluma ngento engasiwa umuntu ngisho abazali baka David babengazi ukuthi ushembe umgcinele into ethile bese ukuthi lo muntu lowo ubusucabanga ukuthi ngambulala lo muntu lowo usucabanga ukuthi ungaphathi umuntu uphathele lo muntu lowo uthi ukuthi mkhokheli uMadlomo ungakhathazeki phela ngikhulele kulo lizwe la kwaMpunyi ngikhulele khona uMpunyi lapha nje hawu umduduza asinabo lapho ayibonga inkosi Timothy asinabo lapho David asinabo khona lapho ngikhulu nami ngiyibhungu nami ngithanda ukuthi ngathi ngakhula ngifanele izinsizwa ezathi bazushaya unyawo ukhole ngaleso sikhathi leso uthi hayi ungawenza umsebenzi wakhe mina ngimgcinile uzobuya yabuye lensizwe lena wahlabisa iseyindoda endala egugileko yafika laphana kwathanda inkosi kanti uyigcinele ukuthi kukhule intombazana yakwaSpiye yayincane ukuthi ikhule isibe intombi ukuthi mayifika ikwazi ukuganwa ilensizwe lena kodwa izinto lezi zizoba nizowushebe yonke lento ifuna uyibhidlize ngosuku olodwa nangempela wathi mayebuya esefikile waye umkhokheli uMadlomo eya kushembe eyocela ukuthi indodana yami ngicela ukuthi ithole intombi igama lithi lalela Linda ikhona intombi engiyibona umkhokheli lo yena uMaSpiya lapha ethethelela waye ingane nje engacabanga ngekho umuntu ecabanga ukuthi angahlagana kodwa ushembe yena wakhuluma nalentombazana wathi ngifuna ukugane umntwana womnumzane owathanda inkosi ngoba lo mntwana lona ngifuna ukuthi umgane ungowami ayibonga inkosi nangempela wathi mase lentombazana iseyiceliwe angithi yathini yanathini kodwa yathi mase icelile uMadlomo isilotsholwa kwenziwa zonke izinto wathi maye efika phambi kwaShembe wayesethi lalela lapha mkhukheli uyabona lo makoti lona uMaSpiya uyozala umntwana oyobusa izwe lonke igama lakhe ovela enkosini wathi uyozala umntwana oyobusa izwe lonke igama lakhe uvela enkosini igama ilanga elikhuluma ngaleyo minyaka leyo kwakho umuntu owaziyo nangempela wabazala abantwana wamzala uvela enkosini uphethe izwe njoba ehlememeza la uphethe izwi likaShembe likhe linye izwi lazekho ngaphandle kwezwi likaShembe kodwa usucabanga ukuthi yena ungabulala lowo muntu lowo owenza into ezinjalo ukuthi ufuna ukumphathela umuthi owazi umuntu engakahlala eswini ukuthi uzohlala umuntu eswini salo muntu kube umuntu onjani ngempela kuhlala umuntu onjengalo ebemsho yena ngekhumbule esivini
sivinini ngogcina nawo ngikhumbule sivinini ngogcina kuhle kangaka ekhaya le igolide nesiliva ngihlenge ali lento lena silandelayo inkosi hawu ngoba abazalwana laba bantu laba lento lena isho njalo inkosi yamakhosi ilanga ngenilanga ephuma eRhodesia ihamba nodrava wakhe uthi lo muntu lo ngifuna ukwedlula kuye ngoba akangazi ngubani ngithi mangikhuluma naye abambelele lapha wathi kodwa namhlanje kusele nje ama-hour amabili ahambe emhlabeni ngifuna ukuthi umphefumulo wakho ungakaphumi bese ngimesama emzini wakhe uphuma umphefumulo ngimemnyango emzini bese kuyehlukana khona ukuthi maye uphuma umphefumulo bese ngathi unguNkulunkulu kuye wathi uyabona drive undlangisa wathi uyabona wathi ngapha ngiyaphikiswa wathi kodwa ngale ngasezwini ngiphikiswa lapha ngikhombe khona akukho umuntu ongabe yaphinda vala lapha ngikhombe khona wathi ngifuna ukumkhombisa ukuthi uma yehlukana umphefumulo wakhe wenenyama bese ngimesamweni wadriver wathi babengakababi ko freeway lapho wadriver ephuthuma ethi hamba masinyane ngijahile ngifuna ilanga lingakashoni lithi lingakashoni ilanga bese ngifikile emzini wale ndoda ngifuna ukuyikhombisa namhlanje umuntu owazi umphefumulo womuntu uzohlukana isikhathi esithile wathi ngo-quarter to 3 futhi ubusumile lapho ngoba umphefumulo lomuntu uzophuma ngo-quarter to 3 wadabula enqaba iJohannesburg ephikele kulo ndawo la ngizokuyisho ngoba mangisho mhlawumbe khona wazocabanga wanqama lo driver lana edrave ejahile masinyane baze bafika kulo muzi wathi mana wathi pheki iwashi walibheka wathi 10 to walalela ngo-quarter to uzokhala kulo muzi lo nangempela uthi undlangisa wathi ngokushaya i-quarter to wasuka isililo ngaphakathi ekhaya wathi ngane ngikutshelile wathi uyalela la wathi uyabona njengoba udrive imoto lena nje wena mina nguNkulunkulu wakho wena uNkulunkulu wemoto wathi wena uNkulunkulu wale moto lena mina nguNkulunkulu wakho wathi uyabona ngale ezulwini angiphikiswa wathi wena unemkhuba wena oyenzakho la emotweni yama uphuma la uphazamisa izingane zami zamantombazana ngizokwenza ukuthi ungibone uNkulunkulu namhlanje ngifuna ukwenza ubone njengoba ngikukhombisa lokho sizokukhombisa okunye futhi ukuthi uNkulunkulu khona uzongikhonza uneqiniso ukuthi ngempela nguNkulunkulu kuwe wathi lale lapho uyabona masifika lapho siya khona lena enyakatho mawuphuma le moto yami awusophinde uzwe endlebeni zoyivala indlebe zakho zengezwe ukhuluma ngezandla ngizobe ngibona ukuthi ezingane oyiqomisa uzoyiqomisa kanjani ngoba uzobe ungasakwazi ukukhuluma khuluma ngendaba kaShembe ukuthi uShembe uyinkosi la emhlabeni uyinkosi nasezulwini uma ngabe kwitambo lathi ngihenge ngama ngiphakamisa isandla ngithi kulungile ngihenge ngoba ngiyamazi uShembe ukuthi uNkulunkulu la emhlabeni nasezulwini nangempela lensizwa bathi mabefika lebo emhlabeni yalingana lapha babekhona wasethi khipha impahla wayikhipha impahla wathi lalela uzokuzwa mina kuphela wonke abantu abazukukuzwa wayikhipha impahla izingane zamantombazana zeze zizothutha impahla zihambe zofakwa endlini bayibeka endlini waqeda lapho wathatha ezakhe impahla wayedokodweni wathi wakhuluma ngezandla kasezwa wahlala emhlanganweni wathi wavala umhlangano engezwa kodwa wathi ngosuku eqoqemaye esuka ngaphakathi eyakubaba ekhuluma baba ezwe kodwa ngokukhuluma abantu angezwa wathi ngizozivala indlebe zakho
Kodwa ngosuku lokugcina eselayisha impahla esehamba wayesetalela kusukela manje uzobezwa abantu bekhuluma. Wathi mesuka waqala ukuzwa abantu bekhuluma wangathi uyahlangela umuntu lo. Kodwa ngikhuluma ngabantu onjalo ukuthi wena ungacabanga ukuthi hawu bantwana basethulubuki. Usho ukuthi lento ibilapha nje. Usucabanga ukuthi lento ibilapha ufuna ukuyicisha. Usucabanga ukuthi lento ephambi kwakho ungayicisha. Uthi ma ungahle ube namandla ukuyicisha, uthi bonke labantu okushonana labantu. Ngoba nje kwakumhlophe lapho nasehlushwe kwakunjalo mkhwanazi mvangile. Nasehlushwe kwakunjalo kwakumhlophe inkalo lindele ushepherd. Futhi leyo nto leyo. Ngoba ngapha usalwanga. Ngisho ukuthi angiboni ukuthi khona enye inkulumo engayikhuluma kodwa kumthandazo ngithi uNkulunkulu omkhulu omdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wathanda obaba, uNkulunkulu wathanda lelizwe leli lakwamkhanazi waba isibani kulona, uNkulunkulu waseSwazini la udunyiswa khona. Sicela ukuthi usifikele unyazi lwezulu ezitheni zakhe zenyama nezomoya. Lona uNkulunkulu lona ongena kubangaliswa, uNkulunkulu lona ongalinganiswa nalutho esingakhuluma isimangaliso ngaye ukuthi yena ukhona la emhlabeni, ukhona ezulwini. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Ngekhumbule sivini ngogcina sewoke ngikhumbule sivini ngogcina kodwa ngithi bantwana balapha ekhaya funani inkolo, nomunye afuna inkolo, nomunye afuna yakhe inkolo, nomunye afuna yakhe inkolo. Abe nale nkolo lena eyasho uJesu Kristu okweza khona inkosikazi yayigula iyakubafundisi bakaJesu bayithandazela ayaze yasinda yazi yahamba yaya kuJesu wafika wayithandazela yaphila abafundisi bakhe bathukuthele. Base beya kuyo uJesu bafike bambuza bathi thina Nkosi besingemphilise ngalo umuntu ngoba thina simthandazele ngegama lakho kodwa akasindanga, wena mthandazele ngegama lakho uyasinda. Wathi le nkolo lena yokususa intaba, yokususa ihlahla, wathi yasetshenzelwa. Wathi khona izinto ongazenzikho osigcinakho ube khona ukudla ongakudlika uzuthole le nkolo lena yokwazi ukusindisa. Nabakhaya befuna inkolo enjalo, na uthi mawusu uyithole lenkolo ufisa uzengathi lenkolo nayo ingathathwa ngathi ingaba lapha kumfowethu athi angayithola umfowenu acabanga ngomunye uthi lenkolo lena ngathi ingaya kusibanibani, athi angayithola lena athi lenkolo lena ingaya kusibanibani. Lenkolo lena ethenga imbuzi, lenkolo lena ethenga inkomo, lenkolo lena ethenga izipho, lenkolo lena ekhipha imali engakubalwa iyaphambi konyazo lwesulu. Nibe naleyo nkolo le, ningesuku lenkolo lethando lokuthi memeza umfundisi, memeza umshumayeli ethi yezo zakho bese nisuba nima ngenyawo bese ngikhombisa ukuthi nikhona phambi komfundisi. Lamagama lana ngenze ngwalahle kufanele ngwabambe ngezandla zombili nami lapha ngihamba khona ngisho inkosi khumbule baba umfundisi wasethulubuki. Ube naye umkhulise umvikele ezitheni zenyama ezitheni zomoya, njengoba kukhona abantu abafuna ukuthinta into enkulu kangaka yena ke. Kodwa sicela ukuthi uNkulunkulu lo mdali wezulu nomhlaba lona wakhala umuzi lona wathi mayifika lapha inyanga yezulu yabheka empumalanga yabheka eningizimu yabheka lena yasungeza ibuka umfundisi yathi uyabona igama lo mzulu kothulubuke. Thula ubuke ngoba izindebe ziyezwa, amehlo ayabona, ngoba amehlo mayebona amehlo bese kuthi umlomo usiyakhuluma. Awezi izindebe abona amehlo uzuvala umlomo. Ungabheki kakhulu
Ungabuki kakhulu, ubuke kancane uthi ke Jeff usubheka leni. Ungabuki, ungabi nawo amehlo alukhali obheka izono zabanye abantu, uyobheka abanye abantu ukuthi bahamba kanjani, kodwa bayinsizwa lapha ekhaya uthi mawuthi ubuke kancane uthi ke Jeff kancane usubheka leni. Ngoba ubheka kakhulu amehlo akho ayakwenza ukuthi egcineni komhlaba ushembe ungamboni ngenxa yamehlo akho. Uma uyinsizwa ka23 musubona amehlo alukhali uthi mawufika lapha eSpa hamba ubheka ukuthi usibona uhamba nobani ngoba uma uhamba ubuka ube namehlo alukhali ngeke umbone ushembe. Bonke abantu abanamehlo alukhali abangena ezwini ngoba lo muntu uthi umfaka ngubane uthi wathi mayifika lapha emzini wengcwele isehambile emhlabeni wafika ngalezwini. Uthi wayithola indlela yomusi imiphambi kwesana. Yathi uyabona wena ngubane wena isihlalo sakho nasi uzohlala suku ngoba wakhutha umntana kaShem unkanyezi awunasono wathi nasi isihlalo sakho hlala lapha uthi ngase ngiyahlala uthi ihlalo ithathu uthi ngithethe ngihleli yezi inkosi yamaNazarethe ilanga lamalanga lafikela hlalo isihlalo lesi uthi kodwa kusala isihlalo esiphakathi uthi ngase ngicabanga ukuthi kuzongena abani kwahlala isihlalo lesi. Kodwa ungubane wayenamehlo okubheka anamehlo okubuka izono zabantu ebheka bonke abantu abalungile nabangalungile akwazi ukubakhetha ababuyise ngapha wathi abaphathi bakulelazwe laseGoli baya kubabi ilanga lamalanga bathi babasicela ukuthi lona agcotshwe abe umhlabulu wathi lona ngeke agcotshwe labo abomhlabulu ngoba uyohlambulula abathanda akho angabathandeka abahlambululi. Nangempela uthi wathi sahleli kwase ungena ubaba umbangeli umkhwanazi uyamazi uJakobo umphathi waseGoli. Weza ungubane wafika wahlala nesihlalo lesi kanti ungubane lo mfowabo wasizono zalomphathi. Uthi ungubane ngasukuma ngagcoma ngaya phezulu ngathi hawu nawe uyangena ezulwini kanti na uthi ngathi kelecela uthi yasememeza indlondlo umsathi uyabona ke asekuphi ihlalo lesihlalo lesi noma uyathanda noma uthanda isihlalo uthi wahlala ungubani uthi wathumela isitelo umphathi usihlalo safutha amalanga abukhombisa ukuhlela into oyingcwele kodwa uthi mina uthi ngizibonile ngiphuma ngesanga ngijabhile. Musubana amehlo alukhali uthi mawumbona ngila edropheni kukhona into engihamba ngilinganisene nayo uzongibheka ukuthi ngabe lo muntu ahamba nomphundisi ngabe kusiyo ayibonga inkosi uzongilandela ungibheke ithi mangiphinda ngibheke emva usithele phansi kwamabhilidi lawana ubungilunguze uzongibona ukuthi lesi sona ngiphatheke ngiyasidla awusengene ezulwini wena ngoba uthi nama ngene ezulwini uthi hawu nangu ukhanya ngene ezulwini bese uthi wena sangeni wena ukhanise ngenile lapha. Msanoba benamehlo alukhali uma uyinsizwa ka23 ungabi nawo amehlo alukhali amehlo angabi likhali kodwa yizwa endlebeni ubuke ngamehlo uzubhala lapha. Namemeza ebusuku nemi mini aungi nawo ngamemeza ebusuku mini aungi izwanganga zizwelelani kwezule swaka phambi komsindisi nawo kezizwelelani kwezule swakala phambi inkosi kusenuzwini. Isihlabelelo 203 sizothandaza sonke
masithandaza sonke silubheke unyazi. Masithandaza sonke sibe sisalibuka unyazi. Kodwa ngesathi sihlabelela ucela omunye sihlaba angihlabelelele kahle ngesathi sihlabelela siqoqe izandla sizibuyise esifubeni silubuka unyazi akuhleli khona eSwazini uthi baba siphambuka ubuso bakho. Sithi masihlabelela uma uhlabelela uzivuma phambi uvuma uyiphungu madoda uvuma phambi kwaNkulunkulu uyakuthi ucumezile ubhekile ngamehlo omoya usuyalibona unyazi uthi nanti unyazi Nkosi bekuqoba ngcwele.